nka wa munsi Imana yabwiraga Isiraheli ngo igihe mumaze kuri ino misozi kirahagije, ngo bari muri Kadeshi Barnea, irababwira ngo nimuhindukire mwerekere Kasikazi. Ubu twerekeye Kasikazi, urugenzi rwacu natwe ni burasirazuba tugiye gukomeza, ko batubwiye ngo dukomeze. Sinjewe sindi umuyobozi mukuru, ariko ngo intambara igiye kubera kure, tuzoyumva nk'amateka, tuyisome natwe tuyitegerere ku maradiyo, abana bacu basure bongere bige. Mwaranabibonye yuko amarezilita yatangiye kuba. Reka tunababwire kuko Imana iba mu ruhande rwacu, tukaba dushima Imana yacu ikomeza ibikora bingana bityo. Twabonye abashitsi b'icubahiro, ndatekereza ko barya bose baririmba amacakubiri ya M23 twirwaneho. Ndagira ngo bunyine utunwa twabo batuzipinze, mugani w'abongereza ngo nukuzipinga. Barya bose baririmba ibyo gusubiranamo no kurwana. Ndagira ngo baracecetse, barya batekerezaga yuko Minembwe idashobora gutahwa, noneho n'abayobozi bakomeye barayitashe. Rero nta kindi twababwira abavandimwe no kubabwira ngo mukomeze mwihangane, urugenzi ruracari rurerure, intambara ntirashira, ariko ni none nejo ibi byose bikazaceceka. Ndabashimiye kwihangana kwanyu, mudacika intege, nubwo mutukwa mugakorwa ku matama mwapfushije baso banyu ko bashiki banyu barumuna banyu, bariya b'inkora amaraso, bariya bashize inda imbere bakababwira nabi, bakabataramiraho babatuka. Timucika intege, iyo resilience yanyu muzayishimirwa hano ku isi, muzongera muyishimirwe no mu ijuru. Mwihangane, runo rugamba tururimo, tunarurimo neza, tuzarutsinda pe. Twaronse ibikoresho bihagije, nubu ko turaseha abasirikari bageze aho bananirwa. Dufite indundo z'amasasu hirya no hino. Pwezero baratwitse amura biranga, asigaye nayo yonyine yananiranye ni menshi. Turacari ko dutunda, tuseha, turunda n'ahandi henshi tuzi yakini imyobo myinshi batabyemo tutarabasha kugira ngo dukuremo. S4 wacu Kisekedi turamushimiye kubw'umwihariko, tumubwira ngo warakoze kutugemurira, yewe tutanabigusabye ariko ukadusigira ibihagije. Ubu dufite bishobora kuzodutunga igihe kirekire, mu gihe cyose badutunze urutoki tudafite ubwoba, tudafite igihe cyo gusubira inyuma kubera kubura amasasu. Henshi intambara twasubiye inyuma kubera kuko abana bari basigaranye rimwe muri cemba y'imbunda zabo. Ubu ngubu dufite ahagije, yarakoze, turamushimiye na leta ye kutuzanira amabombe ahagije, kutuzanira amasasu y'ubwoko bwose gije, yewe kugeza aho badusigiye n'imiceri, badusigira za kawunga. Abana bari bagize igihe batazi uko imiceri isa, ubu ngubu ko bararya umuceri bakarya kawunga yera. Zose tubishimiye S4 wacu Kisekedi utazukwema kutugemurira. Benshi baragiye babivuga, mukura hehe ibikoresho mugira gute? Iby'ukuri muzabyibonera, ni si bisanzwe. Tuzofotora amafoto tuyabahe, ntabwo ari ibanga yuko twaragemuriwe bihagije. Imigambi ya Satani yahinduye ubusa, Imana iraduteturuye, iyo mw'ijuru iratwibutse. Imigambi ya Satani yahinduye ubusa. Abakwiringiye Imana bimuhebukire, n'abayikoreye wakozwe n'isoni. Imana bimuhebukire, n'abayikoreye
akamaramaza nimbivuga uko akamaramaza aragira ati iyi ntambara tuzayumvira ku maradiyo nk'abandi bose. Mu Burundi turi kuyumvira kuri radiyo, iyi ntambara tuzayumvira kuri radiyo. Intumwa za M23 turazivuye mu Minembwe. Rugabo hano ntatubeshe, M23 yajyanye amasasu n'andi y'ubuntu, nta ntambara izongera kubatsinda. Ibindi bikoresho yabivuze byavuye Ikisasa, umuterankunga mukuru Evariste Ndayishimiye na Kisekedi. Rugabo nibyo yarari kubabwira, none muradukwegeye intambara. Iyi ni intambara aca brage, harimo abantu tuvuga ukumva arabivuga n'itama rimwe koko ari ku meza yibereye iwe n'abana be n'umugore n'abana. Shuti yanjye, utaza akarayifumbwa arazifu, kandi utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riba bugufi. Aba bagabo nta mikino. Isezerano Rugabo yabasezerane, kandi mu bantu muzitondera. Rugabo ibintu avuze abishyira mu bikorwa. We aravuze ngo iyi ntambara tuzayumvira ku maradiyo, tuyijyanye mu burasirazuba no mu burengerazuba, kandi tuyijyanye kure yo mu Minembwe. Turakomeje, urugamba ntirurangiye. Ni bande ari kubwira? Ejo narabibabwiye, ubu iyo atagaruka ngo abivuge, mwari kuvuga ngo Prophete Marite ngo ibintu yarari kutubwira ngo nta fakte bifite. Ubu ko abyivugiye ari Rugabo ho murabyemera yenda. Ibindi muzabyemera. Nababwiye ngo Bujumbura yuzuye igisirikare mutazi. Abantu bari ibiturire bitabagwa mu Burundi. Gukingira ikibaba ibikorwa bya M20. Narababwiye ngo Ndayishimiye yakweza akarambaraye, muravuga ngo naya arondera n'abagomba views. Ngira ngo ibi noneho muri kubona ko twigwaneho M23 Red Tabara bameze ukushushusheri. Red Tabara ntivugwa ari kwirima haje. Je ntimumpende ntimumbereke, Red Tabara irima. Hombo kacambo cya mukongomani, ibara riraguye akanagase miri nibara ryo kumutemeri. Abanyafrika ni twebwo ubwacu tugiye gusubiranamo komba ya mwisho. Rugabo ati ntambara ubuntu kujya muyumva kuri radiyo namwe bantu bimurenge. Imiryango yabo bari kuyihamagara ije gutura. Mbaya hagawe numvise avuga ngo Rugabo nabanza ajyane famiye ye. Iyi ntambara abantu bapfinisha intambara ntago bayizi. Mu Minembwe kire gice cy'Imurenge Sebarundi yigeze avuga, Evariste Ndayishimiye avuga ngo cereka niba basenga Imana bayari, ariko niba basenga Imana ntirenganya. Aho rero abanyamurenge batabahinyuza, ugasanga Imana basenga nibo yumviye kuruta wowe Ndayishimiye. Kuko hano ibintu biri seriye, ntabwo ibintu birimo imipyinato. Rugabo arinze avuga ngo natwe tujyanye intambara ahandi ni hehe yavugaga? Aho handi ni uze mujye ku ikarita murebe ibintu byose Rugabo yavugaga. Uyu Koloneli Rugabo ibintu yavugaga, yavuze ngo ndashimira abashyitsi, niryo jambo rihambaye. Kabiri, mu byo twavuze twaganiriye, intambara natwe tugiye kuyishyira ku maradiyo, igiturage cyacu natwe kiyumve kuri radiyo, nta baturasa nta mabombe, dukora ibizamini neza. Ubu noneho badusigiye support twari dukeneye. Mu yandi magambo bari babashyiriye imbunda, bari babashyiriye ibikoresho, babashyira umuceri n'akawunga, ibyo kurya no kunywa. Ibisigaye abagomba kwishyura iyo fagitire ni Abarundi n'Abanyarwanda. Mushyize mu nyurabwenge ni bande bagomba kwishyura iyi fagitire?
uyu mubabaro abanyamurenge bahuye nawe yari ari kuvuga ngo abana banyu barishwe ba so ba nyoko turara mu mashyamba amanywa na nijoro. Ni u Rwanda ruzishyura iyi fagitire yabwiraga, ni u Burundi, ni Kisasa, ni bande ko tubabwira gusenga mukanga. Iyi ni ingwano, iyi ni intambara, aka ni akamaramaza, ibi ni ibiri seriye, ibi ntabwo ari ibintu biri socre, oya ibi biri professionnel, biri public, biragaragara. Niba umuntu akubwiye ngo intambara nanjye ngiye kuyijyana aho ituruka, aho izanana, ibi ntabwo bimuvugiye. Ejo narabivuze ndababwira ngo mu Burundi abantu baragoswe barazengurukwa ariko ntibabimenya. Intambara igiye kujya i Burundi ariko abo mbwira ntibumva. Ibintu bigiye guhindura isura ariko abantu ntibumva. Rugabo se ninjye wamwoheje ngo abivuge, ninjye wamuhaye ibiturire. Aha ni kuri telefone ikiganiro yatanze. Ibi biri seriye, jewe yabivuze ari seriye kandi nagize kuno ndavuga ndi yafana koko aba basirikare bari seriye. Iyi ntambara igiye i Burundi sinkurahiye koko biri tubuza, ariko do iyi ntambara mutayibona i Burundi. Narababwiye ngo barabanje bamenya ko FDNB ari icyuka, nta kintu kirimo, ni igifobagane mbaye akambaye hagane uvuga ngo ni ibifobagane, ni ibigarashe. Barabanje barimotereza, baratata, barakotorora, baramanuka, barazamuka, basanga cya gisoda n'igipolisi cy'u Burundi nta kintu kibereyemo. None intambara bayijyanye i Burundi. Red Tabara iratashye. Red Tabara iratashye. Red Tabara iratashye. Kereka niba neva ari bufatirane mu maguru mashya akayamanika hakiri kare. Ariko ikosa rimwe gusa, do ingabo zigiye gutondana ku mupaka zambuka zimeze uko ziyanura. Ntabwo rero nzi ko arizo zigiye guharurira inzira Dawidi cyangwa arizo zigiye kubanza kubabaza Burundi, ari bo Ruburakigongwe bagiye kwinjira mu Burundi. Koko ubuhanuzi buvuga ko hari Ruburakigongwe igiye kujya i Burundi kandi yikazagera no mu Rwanda. Mu kuvuga ngo ntabwo nzi neza ko iyo ariyo Ruburakigongwe igiye kugenda, ariko kwambuka aho barambutse aba bagiye bariya bagabo ibintu bavuga keshi na keshi babishyira mu bikorwa. Koko barababajwe, bararushye, bararemerewe, bafite uruntu bikoreye rudasanzwe, bose imitima yabo irarushye ariko bakeneye kuruhuka. Mpamya kubu na education bazashyiraho iyabo, bazashyiraho ingengabihe yabo. Doke none si igihugu cyavuka giti, bagiye gushinga imbibi, bagipasure, batangaza ubwigenge, bahite babwira Umurundi ati mbare gatatu wageze iwanyu. Iki ni igihugu cyigenga, mparure wagiye. Ibyo ni analize zange. Ntabwo nzi niba Red Tabara igiye kwandika urukete ruvuga ngo igiye kubohora igihugu cyabo. Koko niba giye ya ndirimbo ya Red Tabara bajya baririmba, niba baririmba bavuga ngo iki ndayibagiwe, ariko hari indirimbo bajya batera ivuga ngo Burundi aho bugeze bukeneye ko babubohora. Rugabo yavuze ni seriye, yavuze ngo intambara igomba kujya mu burasirazuba no mu burengerazuba. Noneho ngo natwe ubwacu tukajya tuyumva ku marezo sosiyo, ku maradiyo, ku mbuga ngurukanabumenyi. Doke ni nko kukubwira ngo natwe byatubera tuyumvise iri kubera ahandi. None tujanishije, nose azayijyana mu Bugande, azayijyana muri Kenya, azayijyana i Kisasa, azayizana mu Rwanda. Yavuze ko watera u Rwanda wazamutabara batanasabye karibu cyangwa se badakubise odi, ngo azahita atabara.
nanjye nimushakishiriza aho hantu intambara igiye kujya kandi baratatse kenshi abarundi ntitubashaka hamase baramara gushinga repubulika yigenga ntivajyana intambara mu gihugu kitari iki ari mu bibazo ari mu mazi abira tubyihoze rero ibi bintu ejo ntabibabwiye iyi video iri jwi ryari ritarasohoka ariko jya amakuru mba nyafite wanka wemera kandi ibi ntabwo nkubwira ngo ni ubuhanuzi ni ibiri public bigaragarira amaso yawe n'amatwi yawe ukishakira icyo gukora wumva kikubereye cyangwa ugomba iyi nzira nebyere hano hari inzira y'intambara niba ari Dawidi abari abaharurira Dawidi kamasijui musenge niba iyi koalisiyo ya twigwaneho M23 Red Tabara ari yigiye guharurira Dawidi kamasijui niba koko ntabwo bazinjira bitwa abatwigwaneho muzumva Red Tabara itahe ibisigaye uyu rugabo azajya ahagarara mu minembwe ababwira ati jewe ibyi Burundi mbijamone rayira ko batazakubita igisirikare cy'u Burundi bakagitimbagura byitwa Red Tabara kandi barahunze kuva 2015 basaba imishyikirano mwe ngo neva ngo ategereje kubishyira muri gereza no muri mabuzo Red Tabara rero yizata kandi bazatara abarundi usanga uri kuvuga ni umurundi uri imbere uvuga ati urugamba rugeza harumeze uku turi kurwana uku ni umurundi ariko abarwana kuri teri nta nubazi nta nubavugisha koko nta nubageramo ibi nibyo bigiye kuba ku gihugu cy'u Burundi mwebwe murabona Red Tabara itashye iri kuvuga ngo ije kubohora u Burundi hari indirimbo bajya baririmba ivuga ngo Burundi aho bugeze bukeneye ko babubohora mwe mugiye kubona Red Tabara itaha iri kujya kubohora igihugu cyabo kiri mu kaga n'akangaratete hama rero icyo gihe twigwaneho yizaga ngo twibereye iwacu muri Kongo Makenga avuga ati nibereye igomizo gahunda z'i Burundi ntazo nzi bazabihakana sapros 100% ariko iyi ntambara iri kuba amanywa na nijoro kandi ni ingwano bari gutegura special force nyazo base militaire zanyu zose barazifite uko abajenerali barabafite cyeka niba ari imbonera kure zizagwana kandi zo zigira ubwoba zigira ubwoba kuruta n'abapfuye aha reka mbivuga uko imbonisi ni imbonisi mu gihugu ntabwo ari imbonisi ku rugamba ni imbonisi mu gihugu vraiment ibyo myihoze ariko ibi byose ntibirangaze umukristo cyangwa biyobye umukristo koko twebwe akarere k'ibiyaga bigari intambara iratutumba intambara iri gusuriranya inzangano amashyari amatiku politike zidahwitse zidahamye zizamura bamwe zimanura bamwe zikiza bamwe zica abandi zirabandanya kutumvikana kudahuza ibyo byose ni profi ya shitani ntimugire ngo hari profi y'Imana irimo Imana mu ntambara sinzi profi yayo ntabwo ari byo ngiye kwigishaho ariko satani abashaka guprofita abacoshomera batihanye badakijijwe kuko intambara irasenya nimbi ni nayo mpamvu intambara igiye kuba Imana itanga imbura ikababwira ngo intambara Mungu adusaidiye rero reka twigire mu gice cya kabiri kivuga butumwa hama tubyihoze tubiharira Imana n'abari kuri teri nabizakoresha kuko nanjye ubundi gukoreshwa ibyanjye nibi nawe ibyo uri gukoreshwa urabizi ariko tujye mu gice cya kabiri cy'ijambo ry'Imana karibu nyemerera tuyage ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'itangiriro igice cya 17 uhere ku murongo waho wa mbere indangamagambo cyatitira amagambo iravuga ngo Imana ihindura amazina ya Aburahamu na Sarayi Aburahamu amaze imyaka 99 cyangwa 99 avutse Imana iramubonekera mu ijambo rimwe n'irindi Imana ibonekera Aburahamu ku myaka ye 99 ibintu bitatu ngiye kuvuga hano birakomeye Imana ari
hari agakiza umuntu yakira cyangwa se umukristo, hari ubukristo uba ufite burimo ibintu bigera muri bitatu. Agakiza ugasanga karimo ibisekuru, agakiza ugasanga karimo krande cyangwa karonda, ubwo nibyo bisekuru. Agakiza kakagira ibintu nakita by'ikinyafurika cy'abakoroni, ubukoroni bw'abampatsi bihugu badukoroneje. Agakiza ugasanga karimo icyo nakita satani, ariko wo mu bisekuru nyine yenda turi busobanuriho cyane cyangwa se tukamuvugaho iminota mike. Ariko ibi bintu bitatu byose byivanze mu gakiza, harimo ubukene, harimo ibisekuru, harimo n'ubukoroni cyangwa se ubukoroni cyangwa se bampatse ibihugu bavanze ibintu. Noneho Aburahamu mu myaka 99 avutse, Imana iramubwira ngo ntukitwa Aburahamu, ahubwo wiswa Aburahamu. Umugore wawe ntakitwa Sarayi, ahubwo yiswe Sara. Twe rero tubaho mu buzima cyangwa se turi mu gakiza ariko kavanze, katayunguruye, katari natirere, katari umwimerere. Ni nayo mpamvu tuvunika, tunagoka cyane, tunabaho twifuza ko umuzungu yadufasha, diaspora yadufasha, ariko mu busanzwe nuko tuboshye, donke turaziritse canke turugaye, hari ibintu muri twebwe bicyugaye. Aburahamu yari afite agakiza, Imana hari yari imaze kukarobanura no kugacangura n'ibisekuru. Aburahamu mwene Tera wacuruzaga ibigirwamana. Twebwe mu Rwanda tugira iyitwa Ryangombe, mu Burundi bakagira iyitwa Kiranga, nk'abumva ururimi rw'ikinyarwanda. Mubarikiwe tena. Niba rero nge fite agakiza ariko karimo Ryangombe, Ryangombe bivuze iki? Bivuze ko nge nkijijwe, ariko papa, mama, nyogokuru, sogokuruza, nyogokuruza, icyo gisekuru cyose babaga mu bapfumu, bagiye mu bapfumu. Iyi Ryangombe cyangwa se iyo Kiranka bayihaye inzoga, bayiha inyama, barayikorera, bararaguza, baraterekera, barabandwa. Ibyo bintu ngewe ubakomokaho byangizeho ingaruka. Hari igihe uvuka baranyweye ibumba ngo batazayizinga, hari n'igihe bakunyweraho imiti uri mu nda, ibyo ntabyo wari uzi, wari akayoya, ariko ni ikirondaronda, bimwe bigenda birandaranda bikururuka, karande. Harimo igihe usanga ngo nibamuhe imiti, ngo nibabanze bagire ibintu bakora. Twebwe nyine umuntu wese urengeje imyaka 30 byaba ari amahirwe kuba we waravutse so na nyoko usanga ari abakristo bakijijwe mu kuri no mu mwema. Ariko hano abo ndi kubwira n'abantu bisanze imiryango yabo yarunamiye izindi mana, yararambarariye izindi mana, igatambira ibitambi izindi mana. Twebwe tukaba twaravukanye icyaha cy'inkomoko, muri kiliziya nyine bakita icyaha cy'inkomoko, tukaba turi kwishyura ibyo tutakoze, tukaba turi kwishyura inka za Nyangara tutazi uwazibye, tutanafiteho amakuru, tukaba turi muri urwo ruhererekane rw'ibinyejana bigenda bisimburana. No kuvuga rero ko izo mana bakoreraga, twe twahagurutse ngo ducuruze, ziraturwanya, tujya kubaka ingo, ziraturwanya. Izo mana nyine tushakisha kubyara abana baziga, bari kwiga neza, biraturwanya. Kugira ngo mu muryango wanyu habe profesa cyangwa se dogiteri ni ingorane, kugira mube mwagura indege ni ingorane, n'imodoka harimo n'abatazi uko zisa mu muryango wabo kwa se na nyina ba hafi, apana mu gisekuru kirekire. Papa wawe ugasanga nta modoka, nawe ntayo, abo tubigarukirizaho. Nabo wabyaye ntayo, nawe ntayo, cyangwa se muranazifite ariko hari urwego, ntabwo mwakubaka inzu nziza, hari amabuye, hari ibizina by'ibiko. Doke hari inkono kubitwa vraiment utakabaye ukubitwa, hari ibyo uri kuzira utakabaye uzira, hari ibyo uri kurwana nabyo utakabaye urwana nabyo. Urumva n'abazungu aho baziye baza bishakira ubutunzi, ntibatuzanira agakiza kayunguruye, baza bakavanzemo zahabu, bagashyiramo diyama, bagashyiramo ibi bintu nyine by'agaciro baje basahura muri Afurika, bituma bavanga ibintu, barabitobatoba. Twe twakira agakiza na n'uyu munsi umuntu akubwiriza akajya kubwira ati muri Matayo ariko areba hariya izandugu y'amafaranga, akakubwira muri Luka ariko ari kureba hariya
impuzu nziza, akakubwira hari ko anyotewe imodoka ari kureba hariya, akakubwira hariya ariko ari kumva ijwi inyuma rimubwira ngo uri buburare. Excuse me. Dufise ingorane zo abaje kutubwiriza ijambo ry'Imana bararikiye amabuye yacu, natwe byahavuye bidukukiramo. Batwigishije bararikiye ibyiza biri muri Afurika, none natwe twigisha ku ruhimba. Abantu barabwiriza ngo ariko muze gutura menshi, ngo ni mundebere ngo yatuye 2000, ngo atuye ngo 500 w'ibingorongoriye. Akavuyo k'ubukene buri mu mutwe, no gusenga bikatujamo, no kuririmba bikatujamo. Aho bahemba abantu bacurangira Imana mu rusengero barahembwa ku kwezi canke ku munsi, abasemura barahembwa, ababwiriza barahembwa, umushahara wanditse 100%. Ibyo bintu ni ubupagani, ni ubupagani bwabibwe n'abakoroni. Noneho hajyamo Ryangombe, hakajyamo Kiranka, umuntu akarwara byakomera bati ni muzane n'umupfumu, abasenga barananiwe muzane n'umupfumu. Ugasanga hari n'abantu bafashwe n'imyuka mibi tudafite ubushobozi bwo kuyirukana, iyo myuka mibi katunanira. Ugasanga ngo umuntu agwaye intandara cyangwa ibicuri, nta bushobozi dufite. Ugasanga umuntu yaraboshwe n'ubugwayi naka, nta bushobozi dufite. Gisizimi rero Imana hano ibwira Aburahamu ngo ugwaye karande, irabanzira irazimukiza, imukiza karande. Irongera iramubwira ngo ugwaye ibisekuru, irabimukiza. Ibyo kwasi ibyo kwa nyina bimukurira mu gakiza. Dufite agakiza kavangavanze. Icyama Imana ikaguhindurira izina. Hari igihe bakwita umukene, hari igihe bakwita umusazi, hari igihe bakwita injiji, hari igihe bakwita kijuju. Bafite ingeni bakwita n'ingeni bakubwira, ariko uwazana ku maso yawe hakaba isoko y'amarira, ugahindurirwa izina. Ugahindurirwa izina. Ibaze niba uri umuhanuzi witwa Abrahamu, kandi urabona Imana yabwiye Abrahamu ngo imuhindurire izina ageze he? Bari mu gihugu yababwiye, yari yarazanye umugore, Imana yabivuze buri kimwe cyose. Ibaze niba uri kugwana na karande ugifite Kiranka na Ryangombe bakugendaho, kandi zikarande ziragatsindwa n'Imana. Ibaze niba nawe ugisenga ucanganya ibintu, ucurikiranya ibintu gikoroni, gipagani, kubw'ubukene. Excuse me. Ibyo bintu byose nubyitegereza turi mu yabira. Rero agakiza kari professionnel, agakiza kari naturel, nanjye ndagakeneye, nawe uragakeneye, turakagomba. Agakiza gafite ubushobozi bw'umubiri n'ubw'impwemu. Umuntu asenga afite impuzu, asenga afite ibyo kurya, asenga afite akazi, asenga afite igihugu kirimo amahoro, apana izi ntambara z'abadayimoni bari kurasa tukagira amahoro. Imyaka 20 indi 20 ni intambara, imyaka 10 na amahoro, indi 10 ni ingwano. Mushyira amavi hasi dusenge. Agakiza karimo no kuburara, agakiza karimo no kubwirirwa. Muri Afurika twaragowe inshuti yanjye. Imana ibwira Aburahamu ngo turiya, ndaguhindurira izina, nkwimure, nkukure muri Uru y'Abakaludaya, nkwijyanira aho bataburara, batabwirirwa, aho bambara, nkujyane mu gihugu kitarimo amasasu n'ibiki byose. Kwimurwa n'Imana mu bisekuru, kwimurwa n'Imana mu bisekuru by'abakoroni, kwimurwa na data mu bibazo, mu mitwaro, mu gahinda, mu marira. Imana ikakubwira ngo promoted, ndasezerana nawe isezerano rihoraho, nkuhinduriye izina, nkukuyeho akagayi, igisuzuguro, ibikarandi, bisekuru, ndagupromotinze, ndakuzamuye, genda. Kandi ibyo bikatubaho muri Afurika, kuko ijana muri Amerika sava, Canada, Australia n'ahandi sava. Ariko no muri Afurika Imana yaduha ibihugu birimo amahoro y'ibinyejana, imyaka n'imyaka, nta ntambara tubonye, nta myigaragambyo tubonye, ikaduha abaperezida basobanutse bashoboye ibintu. Nk'ubu ndashimira Kagame. Kagame ni umugabo yabonye igihugu agikeneye, akiza, gisobanukiwe. Kagame azi kwica, azi no gukiza, azi gufata ingingo, buri kimwe cyose. Kandi niko nyine ibintu bitegerezwa kuba. N'amasengesho yacu akwiye kuba yica cyangwa akiza ibintu biraho bidafite iyo biva niyo bijya. Abantu badukurikiyemo umwanga ntusitare. Cewe mu baperezida numvise bayoboye u Rwanda, uyu muperezida yarantangaje imyaka 30 aho u Rwanda rugeze, nubwo nanjye yanyongera mu bo yakica cyangwa yakiza, ariko bariho neza.
urashobora kwitaba telefone, sorry reka nigukomereze ijambo ry'Imana, ukava hano witaba telefone ukagira iyo ushaka batayikupapuje, nta gipfusi nta ngumi nta mugeri nta rushyi, igihugu kirarinzwe, yazanye ikoranabuhanga azana tekinoloji, ikirere barakirinda, nta bwoba dufise, kereka ari Imana irekuye, ariko atari Imana asante. Kandi muri Afurika biragoye ko wabona igihugu kitekanye, sorry mbangirira, twe dukeneye Imana ya Aburahamu na Isake na Yakobo itubohore ikiganza cy'abakoroni mu gakiza, idukureho ibisekuru byivanze mu gakiza yaduhaye, idukureho izo mpemu mbi n'imyuka mibi. Nitwe dufite intege nke mu gakiza, nta nganda z'imiti kubera ko turi Abanyafurika, nta nganda z'intwaro turi Abanyafurika, nta bwigenge. Ujya kumva ngo Macron ahamagaje abaperezida ba Afurika, imagine ngo Donald Trump ahamagaje abaperezida b'Abanyafurika ngo bose bamwitabe, imagine ngo Putin ahamagaye abaperezida bo muri Afurika. Icyo ni Imana yabohoye Aburahamu, iramubwira ngo mu gakiza kawe icyo nkikuyemo, urigenga. Imarira namukiza karande zindi, koko karande hariya urabona Aburahamu yarongoye umuyaya, umuhungu arongora umuyaya, kandi iryo jambo nkoresheje sorry, ariko nyine byabayeho. Aburahamu yarakenye arasabiriza agurisha n'umugore we, ako niko kavuye n'akajagari kari muri Afurika. Aburahamu yahuye n'abarozi baramuroga urubyara arakubitwara, Imana nayo irabishyigikira, umugore arahukana aramuta mu rugo kwa Aburahamu, bibakavuye abashyitsi baje, ndetse kugeza ubwo Aburahamu ari we wakira abashyitsi, umugore yanze kubakira. 18 mu itangiriro muzahasome, akavuyo kari mu rugo kwa Aburahamu, Sara yaravuye mu rugo, umuyaya yararwigaruriye. Uzi ayo tubonabona n'ibihabera. Niyo mpamvu nusenga uvuge ngo ndagusabye umpa agakiza gafite independence, umpa agakiza gafite ubwigenge, demokarasi, umpa agakiza kigenga kabohotse, gafite byose, kari byose. Naho gukizwa ugasanga karande zamboshye mu gakiza nkakizwa, ugasanga ubukoroni bwamboshye mu gakiza nkakizwa, ariko ugasanga nta mashuri nta bumenyi bw'ibindi bisanzwe, nta discipline, nta bwenge. Umuntu arakizwa akiba ibiryo koko vraiment ari umuhanuzi, kiba impuzu, mana ureba. Umuntu agakizwa agacumuzwa na rifuta agatwara inda zizi ibiryo. Umuntu agakizwa akabura amaturo 500 francs akayabura akijijwe. Umuntu arakizwa akifuza amata, atari inzoga, atari kiyera, atari imitsingi, atari amusiteri, akabura amata. Ibaze ibyo bisekura, ayo makarande, ayo makaronda. Umuntu agakizwa akifuza impuzu. Na Adamu na Eva bamaze gucumura, Imana yarazibahereye ubuntu, mugabo umuntu bakamukuburira impuzu, yashira ngo hano ngo hariyo nambaraga ntagishaka kwambara, ngo akira ari umuhanuzi bari kuyiha. Imagine Imana iguha agakiza katarimo ubwo bucafu n'umwanda, iguha agakiza karobanuye nk'imbuto y'indobanure. Ndagushimiye Data, kandi ndaguhimbaje ko uduhaye umugisha wo gukizwa no gukira, kandi uduhaye iterambere ry'iby'impwemu n'iry'umubiri. Uduha agakiza kadafite ibisekuru n'ibikaronda n'ibikarande by'abakoroni cyangwa by'imiryango kirankana byangombe bituvire mu gakiza. Uduha agakiza gakiza umutima n'umubiri. Amen. Ego sorry kubw'uyu muyaga nkuba, ndagushimiye mu izina ry'Umunyanazareti. Amen.